Lamine Yamal je kao klinac zabacivao Mia Khalifi. Kako kaže screenshot, pre 186 nedelja on je ostavio 3 emojija na Khalifinu sliku. I kad smo već tu kod takvih sličnih tema, Brennan Johnson je u vezi sa Lily Phillips, koja je poznata po tome što je spavala sa više od 100 likova u jednom danu. Samo. I te dve vesti su preplavile sve moguće sportske stranice, ništa od toga nije istina. Jer se radi o izuzetno dobrim šalama. Tottenham Tears, parody account, je objavio ovu vez za Brennana Johnsona, čak i community onaj notes okačio spisak linkova da je to apsolutno nije istina. To što je to otišlo toliko viralno, oni su brže bolje odlučili da obrišu taj tweet jer su se plašili moguće tužbe. Ozbiljni profili, ozbiljne stranice počeli da objavljuju, a radi se o jednoj jako dobroj zafrekanciji. A Lamine Yamal je isto od parody accounta kojem baš u opisu piše da se bavi isključivo zafrekancijom. Svaki drugi profil sportski, ako ne i svaki to objavio, to apsolutno nije isti. Moru tih zafrekancija i svega toga bila je jedna ultra mega jaka fora. Jedan čovjek je repostovao na Twitteru. Da li možete da zamislite sramotu kroz koju prolaze njeni roditelji zato što je u vezi sa igračem Tottenhama?